Oya TVGH. Ago. Obiani fia. Mabomu sa de ne wonti ana. Pacho me cheo. Na pacho uti fia. Wa be bo go mi fi dem ma ba se bi sam se mi ti fia. We sorry. We die enye bonu. Etense meti enimu ya. Na metuton chinchinga. Ewo yas. Nka mabe so wa pa ewu a. Nanka eja mamu makra tichinga container miensa abegu fia. O ba be hwese me papa ewu a o di chinchinga be fia. Enti wa adwen wo ye correct. Se me ma be hunu wu iti. Wa adwen ye adwuma. Say here Jomi busa wo se wo papa ewu a enye se me nka se wo. Na makra container 10 ni ya ba be ye. Wo correct wo papa mu ma wu a. Oh, ayo akasa. Da be ti ai. O ba be o to chinchinga na o ba be hwese wo wu a o kwakra chinchinga. Ada na wo kum wo se. Ada na nkokum wo se. Wo be hwese me ma wu a. Eja me sorry. Na wo nam ne yento. Wo nam busa to nam yento. Na chinchinga for sa na nam wura fem so be hwese wo ya wu a. Wo be chinchinga wo aye na se. Boswa. Maybe nim se wo Boswa nim sa boswa. When nim sa boswa. Aya to na di matemu. Na ya kwasa. Na ya kwasa fere busa. Aduma me ye no. Aya aduma wo ya ada na wunkum ho. Ada na wunkum ho be ba to na. No. Ada na wunkum ya se ko mu ye fra na kan ni ho. Because mu ye fra na kan busa se di dumo so mu chese. Enipa be. So fra busiam. Won fra busiam. O mu ye fra na kan. Bi busa se won fra busiam. Me busa so from committee frame. And then the other say won kokum abusuafo no anko ya tintika ba. Ya me duma na me ye, na me busa se obi ewu fie a. Me ba wo wu agina. Na wo ye wo fia ba me papa na wa de na wo kokum papa. Na wo so from committee frame. And then the other say won kokum abusuafo no anko ya tintika ba. Ya me duma na me ye, na me busa se obi ewu fie a. Me ba wo wu agina. Na wo ye wo fia ba me papa na wa de na wo kokum papa. Na wo kwakra tinkinga na. Na so to e do. Fa wo tinkinga tra da na kwa to e de wu e. Yes wu. Ya am so onya papa. Wa don ya sa de nu hu. Onya papa. Pia duma na me ye yes we dia. Munya ya kan so wo munya. wan ka che. Wo wan ka che. Be ma na ya se control. We ask. Me da me na papa bi wo ba be ha ma adwe. Ano ho sa de enye. Wonam na abusa de wawuo. Wabusia panyi wate ho ya de. Wabusia panyi na nim sa de aboba hye wodrop mu no. Wate ho ya de. Na nim atotwe guidance no. Wate ho ya de. Na wonkokun. Na nko tutintinka wase. Na me kra ma yanka besi krom ha. Ma yanka na me kra besi ha. Won sa be ba wote park so wo green grasses. Wo de tetetetete. Wasia sem tutintinka wa yi ase. And then a friend say, you swear. When you now move penny, per woo. When you now move percent, 4% per woo. 1 more yet, that is 30% per woo. 1 more fundaka percent per woo. So a good 4% per woo. 1 more year best socket 2% per woo. Young crop 4% per woo. When you now come on a woo man, will be quite nice for us. I don't know. Mo bompa say the pabe wo na manya sika ade na ma tire mai fo de bobo e de nse hunu so kura no wo so awa wo ye fundaka so kura so wo so suro wu wo nyom kro ni apete do suro ase adwuma ma obi nwu na bebo nyom kro wa ase wa kasa so wu ni ama gro wa ase obi asuro wu na ho na ebe wu na munya adwuma se munnyina ya moka ense hu na akwa